Pagsarmingan. Natural laeng ti panagbitot, no ti puso kan panunod, kat maandingay iti sapuyot ni suliso. Ngam no ti tao ngagbitot wenno agpasol man, agdalat ta silet ti panagbabawi iti kaunggan na, aturan na dagiti bitot na, kat sapulan na tinalintag adana, babaan iti tulong tinamarswa, amang linis iti puso kan panunot na, kat rumusing tinamnama iti kaungkan na. Pagsarmingan. Pasensya ka no inawagan ka, Gabriel. Diyak ngaminan amo ti aramitek. Si kalatan ti sang kaawag ni Ryan. Awanan niya man na. Kumusta ni Ryan? Si Marantan, itay imbagak nga umay ka ditoy. Katurturog na laang. Nakakaasim at anak ta. Ha? Amang ano ti Doktor Daytan. Umunag! Gabriel? Oh. Sofia. Anyat aramidam ditoy. Saan ka di asyak ti rombeng agdamag? No anya ti aramidam diti ospital? Apay ang naglibak ka kanyak? Anya ti kukuom ditoy? Kapin anong ti na ospital? Ha? Daddy? Abdakan? Daddy, ti awag kan ka ti ubing? Sofia. Asino day ta babae, Daddy? Anak mo day tanga ubing? Gabriel? Agpalawagak. Wan? Anak-nak ni Daddy? Iso ni Daddy? Anak, Sofia. Anak kiyo, iti da ita a babae. Sofia. Agpalawagak. Nabayag kaya man alilawan na, Gabriel. Manangalilaw ka! Ayok ka! Sofia. Daddy? Asino day ja babae? Apay nga agsangsangit a pimanaw? Kan apay nga ungat? sige Gabriel. Surutan ni Sofia. Siya kundi makaamoy ti anak ta. Daddy, saan ka pumanaw? Di nakmanan panawan. Ryan na. Ryan, anak. Adabiit asikaso ni Daddy. Ang mga nusan man nga agsubli. Agsubli ka na. Adala na pateg nga si Kaswa. Sige, Bella. Siga pala ti makamo ni Ryan. Sofia, mabitlaeng. Di ka pa'y aglugan iti kotsem. Agpatingga ka lang di ta, Gabriel. Di nakasit gana. Sofia. Anya ti basul ko. Apa yan naaramid ni Gabriel ti kastoy kanya. Anya ti basul ko.
Sofia, agsarita ta kuma. Anya ti basol ko kan ka. Inayat ka, Gabriel. Sigala ang tinangipaayak iti amin ko. Kunak no na iduwa ka iti ama ka nang baybay akada kami iti inak. Kunak no dinak pasakitan. Impaay ko amin na panagtalag ko kan ka. Ngaman niya daytoy anaduktala. At dagaya man anak mo iti sabali a babae katakalan. Nagbayag kaya malipliputan nak. Pakawanan na. Sofia. Pakawanan? Pakawanan lang ti amom nga ibaga. Pinagtaltalkan ka, Gabriel. Pudno asan ka may payan iti anak kapo iti kasasaad ko. Ngam saan umdas day tarason tapno liputan nak. Awan di nagdumaan nyo iti amak. Natay ti inak nga awan iti sidong mi. Damas pinili na ti sabali a babae ngamda kami a pamilyana. Kunak na ay ayatan nak. Saan magkaya? Ayatan ka, Sofia. Katina ti anak mo. Ay ayatam kadimat, ha? Oh, apay di nagsumbatan. Ay ayatam kadimat ti ina ti anak mo. Sofia. Sumbatan na, Gabriel! Ay, ayatam ka di dayjay a babae! Aklunig, Sofia. Diyan ko nayunan. Di pa naglibak ko kan ka. Inayat ko ni Bella. Napatigmat kanyang ti ina, ti anak ko. Ayop ka! Sige. Sige, Sofia. Nawaya ka magdirdir. Iti rupak, iti tumpa. Naipapas mo tinalaos. Asakit, tinakam mo kanya. Gapunan mo. Urean niya pa iter aramidek. Dito maagasan ti sakit amarikik na. Ngayon palay ko iti kaugap. Pagharap nasyakan ti ayat tama. Sofia, Houston. Ang mga ano niya pwede mapasama ka. Kastam, ti kayat musan ka di. Ti mapukawakon. Tapno nawaya kayon, iti babae. Saan? Saan napot no dayta? Putno! Nabayagan nga wan relasyon migan ni Bella. Manipod na amuan natin pa nanganilaw ko kanang kuwana. Pudno nga kita kami. Ngam para laingin, iti anak mi. Di mo isakit na niya, babae. Saan ang mabalinday to'y, Gabriel? Kukwa ka lang. Awan ti sabali ang makatagikokan ka. Nga uray pa iti anak tiyo iti daijaya, babae. Kukwa ka lang, Gabriel. Saan to may pada iti ina ka pinanawan ti amak. Uray ti anak mo. Saan nakanto matagikwa. Nukasapulan adalusak dagiti rugit iti dalan ko. Aramidak! Siyak laing ipasakitam, Sofia. Di mo niramraman dagiti agina. Nang runa ti anak ko.
Aklonat amin ang nagpasulak. Ngem, jak itulok adang ram dagiti agina. Nakasagana ang mga klon iti panusa nga ipataw mo kanya. Basta siyak laeng ti aglakam. Di may ramraman dagiti agina. Ayop ka! Ayop ka! Patayag tagisi nga gina! Kukwa ka lang, Gabriel! Kukwa ka lang! Nawatam! Anak, mabalin mo ti rumar iti ospital. Agawid tayon. Ngam saan lata nagsubli ni daddy? Saan nakalab ni daddy? Ryan, anak ko. Kunak no labnak ni daddy? Ngam saan matgayam? Umunag. Kumusta ni Ryan, Bella? Nasaya atan ti kasasad na. Makaruwaran ita diti ospital. Nasayat ni Arno kasta. Apag iso ti umay ko. Matulungan kayo iti iruruwar na dito ospital. Itulod kayo nga agawin. Mike, adon nitaktak mo kada kami nga agina. Nakababain pa ikit din kan ka. Anya ka kadi. Pakaragsakak tar aramidag kada kayo, Bella. Amumot anapatag ka unay-unay kanya. Naimbag ka pa, Tito Mike? Kanayon ka nga da? Ngam ni daddy? Manmanong agpakita? Ha? Awan siguro ti serbiyo kan kuana. Kasta ngamin na talaga, nawan ti serbi miti may sa tao. Ngam di ka agdanag, Ryan. Tatak man, nga ore awan ni Dadim. Mike, di ka kumawat agsawi ti kasta. Saan anasaya at adenggan ti anak ko dagit ibagpagam? Agpay sumot namin, Bella. Saan kayo napatag ka ni Gabriel? Takasano? Adamot sa bali nga sa asikasun na. Saan ada kayo ti priority na? Ha? Sumardeng kan, Mike. Pagbalbalinom lang ang martir ti bagim, Bella. E din to ta naglawag mo't at saan inayat ni Mike. Inanakan na kalaan. Anak lang ti kayat nakin ka. Ta saan amay payan iti anak ti asawa na. Mami? Pumanaw kan, Mike. Saan da ka akasapulan? Diyak kinid daw ti panang tultulong mo kada kami. Bella, Anyat mapaspasamak dito eh. Bastos det at tao tatang. Bella, pakawanan na ko ma. Pumanaw kan. Mike, pumanaw ka kumapilain. Pangasin. Nagadula nga rudan ti pampanunutak. Ngam ni nayunan pa lang DJ a Mike. Anak ko. Mami? Puno ka di saan natalab ni daddy? At sa bali nga asawa ni daddy? Ryan, anak ko. Apo, Apay nga dati sa bali nga asawa ni daddy. Di matsikat asawa na, mami? Iso nga anak da? apo. Narikot yamin. Isaadi mo pampanunutin ti na ibaga ni Mike Itay. Diyak kayatan ni daddy. At dagayam sa bali nga asawa na. Ryan, anak. Apay nga da sa bali nga asawa na. Katanda kamot nga asawa na. Apay, mami. Anak, kas iti ka na yung ibagbagakan ka. Maawatam tumot lang ti amin. Basta saan ko mga agsaksakit tinakamukin ni Dadim, ha? Kauray adayo ti ayan na. Amok asaan ka maisinsinay ti panunot na. Amok adda kalata iti puso kan panunot na. Mami!
kan anak ko, ha? Pasensya kan. No saan ka na ipayan iti normal a pamilya. Pasensya kan. No nairamaraman ka iti narikot a sitwasyon. Mami! Lumabalin lang ko ma. Asyak lang ti aglakam iti amin. Basta saan ka lakit di ama iramaraman, anak ko. Mami! Basta na ito'y ti kanain alaglagi pamanak. Napatag ka unay ka na kami iti amam. Nakasagana kami kagsakripisyo para kan ka, anak ko. Mami, kuma, saan lang ato'y ladawan mo ti ararakupag ita? Kuma, si bibiyag kayo pa'y itiday di lola. Barang numaksayang ti sakit, amarikrik na kita. Kuma, kasasao kayo ita. Nagsapan akmat ngamin a pinanawan, Mami. Kunagno na ito mga kitigasat yo. Kunagno din nagliputan ni Gabriel. Akasi tinaramid ti amak kada kayo. Nagbitutak kayam. Nabayag kayaman aliniputan nak. Saan na natungpal dagiti arapaap ko? Amang bukal itinaragsak kan kabukbuko da kapamilya. Tadyak lang arudan na ipaayan iti anak ni Gabriel. Liniputan nagpay. Sa bali a babae tinang ipaay iti kalkalikaguman na. Diyak itulok, Mami. Diyak itulok nga ibatin ak ngagmaymaysa. Kayat ko pa yan ti mapukaw. Ngam ti ibatin ak ngagmaymaysa. Ti kotse ni Gabriel dayjay. Mapanlakit iti ayan dagiti agina. Ti paltog ko. Sana mabalinday to'y kukwak lang ti asawak. Huwan ti asino man ang makatagi ko kankwana. Nga uray pa'y ti anak na. Dayto'y ti paltog ko. Nasaysaya at pa'y amatay kami ngagpadpada. Ngam ti panawan nak. Kanada kay nagaw ko iti puso kan atensyon na. Kukuha ka lang, Gabriel. Sa anak to may pada iti day di mami nga insukat ti amak iti sabali. Anak, kaguram ka din ni Mami nga aging kaita. Gapu iti naamwam, maipapankin ni Daddy. Saan, Mami?
Di kanto pulos guraan, gaputalap ka unay-unay. Ken, sana kayat ni Apo Diyos sa guraan ti mami ken daddy. Isosaan ko nakagura ni daddy. Agyaman ang anak ko. Naimbaglakit din ta nasingpot ka. Nalakakaamag-awawat. Nagasatagtagaskan ka tinagbalin nga anak ko. Kuma, agpakita latta ni daddy, mami. Kuma, agabay kami manan ang maturog. Ken kantaan nakbayat ti pan naturog ko. Miss kun ni daddy, mami. Anak, Ha? Mami? Ni daddy lakit din ti damtang. Imay matlang ni daddy. Yehey! Sabatak ni daddy! Daddy! Ryan, anak ko. Pagkawanan na ko, ma. Daddy, saan kayo nagsangit? Tauret dagayam sa baling asawa yo. Love kayo latta. Saan kayo nakagura? Ryan, anak ko. naamuanan ni Ryan di maipapankin ni Sofia, Gabriel. Anya, Daddy, oret na sa baling asawa yo. Love na kami latta ni mami ah. Love you latta ni Ryan. Kerry, kung hagyo latta ni Ryan no umay kayo ha. anak ko. Uray di mo ibagaday ta. Uray di mo kidawen nga ipateg kayo. Iti inam, napateg kayo unay kanya. Nangrunakan ka, anak ko. Ipatpateg ka unay-unay. Ryan, Daddy, Gabriel, diyak amuti sa we. Nagasataklat tayo tinigudan timigdot. Anaarapin ko. Tagas kan ka tinagbaling nga anak ko, Ryan. Daddy. Karkas kan ka ti ina ti anak ta, Bella. No sabali ka lang ata. Ang mga nilunod kan inyadayon ti anak ta. Isa mabahinak unay ka kayo. saan ang mabalin nga ilintag ti bindot? Iti may sabay a bindot. Tanubag iklaang ti panunutek. Ti anak tamang tinakarkarong apektado. Amom nga idi pay laeng. Saan a para itibagik ti kinidaw ko kan ka? No di ti para iti anak ta. Bella, Wow! Nagprintasan na kuya. Happy family. Sofia, Sofia. Anyat aramidam ditoy. Saan ang mabalin na ito? Diyak itulok asa bali di ayang tiragsak mo, Gabriel. Diyak itulok nga isukat na kadagitang agina. Saan, Sofia? Di mo ipaturong iti anak ko ti paltog mo. Taan niya ti kayat mo, ha? Dangitang agina tiyang gragragsak. Idinto na ibati na ka nakakasi. Saan ang mabalin? Pukawak lang ang dagitang aga-agaw. Tapno awanan ti kay nagaw ko kan ka. Kukwa ka lang, Gabriel. Umuna matay tay tanga ubing. saan? Saan pangasi? Saan? Sige, no patayin ti anak ko. Patayin nakmeten, Sofia. Siyak ti unaem a patayin. Ta siyak ti nagbasol kan ka. Awan basol ti anak ko. Sige, paltugan na kon, Sofia. Tapno maipapas mo tinalaos asakit tinakam mo kanya. Gabriel!
aramidam, Sofia. Patayan na kon! Puntirya ang tiulo. Tap na matayak adagos. Tap na maipapas mo ti sakit tinagam mo. Basta di mo tanguran ti anak ko. Ti inosente nga anak ko. Iti nga ito tinangiputukam. Iti paltog mo. Nyat mapaspasamak dito. Sofia! Sofia! Pukaw, tipuot na. Mabit lang. Bagkatek ni Sofia nga ipaniti kotse. Itaray ko di ospital. Sige, Baro. Tulungan ka amang ipalit ti kotse. Mami! Tatang, napabutngan iti husto ni Ryan. Ala, sumrag kayon dita balay, anak ko. Wan tatang, Ryan, umay kan anak ko. Sumragtan dito balay. Uwan, Mami! Anya ka din dahi ti amapaspasama kiti biyag, ti apo ko kan anak ko. Nagrikot una yun ti sasaadan da. Kwintas dayta adda iti karuotan ang nakatumbaan itay ni Sofia. Kasla kasingin ti kwintas ni Belia nga iidudulin ko. Agpadadalaunay. Lukatakman ti laket na. Tiladawan iti uneg ti laket. Isulatan. Dito laing tinangipan na kiti dayjay. Daytoy. Daytoy ti kwintas ni Belia. Anya ti kayata sa wanday toy. Pasensya kay lang kuman iti napasamak itay. Tatang, apay nga agluluha kayo. Anak ko, mapanakit di ospital. Kaya't ko makita ni Sofia. Tatang, apa yan? Saan kayo amawatan? Kita dagito anak ko. Kwintas mo't dagita, tatang. Malagip ko dayta. Kwintas ko'y di basitak pa'y dayta. Indulin niyo lang, tadiyo kaya mapukaw ko. May salang dayta kwintas. Apay adwamot tan. Nalabi ka. Naragrag ni Sofia dahil kwintas hindi natumba. Nakita kiti, nakatumba na. Tatang, kaya't ka di asawan dayta. Dakil tiyatap ko anak ko. Agpaglatiladawan nga dahito nagtilakit. Dagiti pintasyo. Nagitiladaawan niyo. Hindi kay paspas ngay kayo. Diyos ko. Nugasta. Nugasta. Dakil ti
posibilidad na. Ano Sofia, di kasingin mo. Dalia. Anya ka din na ito'y ama paspasamang. Kamsat ko ka din, ipinasakitang. Gabriel, kumusta ni Sofia? Delikado ti sa atin na tata. Kasapulan ti heart transplant. Tanakaron ti sakit na iti puso. Ngamawan pa'y tinasaraka na donor nga aging gaita. Diyos ko. Anya, Nabayagan ayal alikakak ni Sofia. Kadagiti kakastumak ka. Lumabalin. Diyak kaya tapagsakitan dinakan na. Gapoy ti sa atin na. Ngam siya. Gago ak. Nagado kayo a pinasakitak, Bella. Gabriel. Oh, Gabriel. Santilian ka diti. Ti apelido ni Sofia, idi balasan? Oo, tata. Nagbalinlaeng a Baltasar. Idi nag-asawa kami. Sofia. Ti aswam, tinabayagan sa pulit ang kasingin ni Belia. Kanya dayo ni Doña Estrella kanya. Anya, da kayo ti amana, akagurgura na. Akanayon nga ibagbaga na. Anang baybay akan kuha na. Sofia? Pakawanan na. Masyak tinakaigapuan. Iti pa naglanlaningit mo. Iti nakana. Pakawanan na. Nasyak akabsat mo. Tinangdagdag. Iti pan nakadadaal ti puso. Gapo iti nalaos. Asakit tinakam mo. Makawananag. No inayat ko. Di ay ayatem. Jaga mo, Sofia. Jak inggagara ti amin. Jak inggagara ti nang pasakit kan ka. Jak inggagara nga gawin ti ragsak mo. Pagkawanan na kamsat ko. Yan, anak ko. Lagdagsin iti biyang ko nga mayo. Ti sasadin niyo.
Agpaimbag ka, Sofia. Kaya't kapaya makadan na itinapaot anak ko. Nagbayag nga nakarapap ko ti kanito apan nakakita ka. Tata. No mabalila ko ma, nga itid kong tipuso kan kanak ko. Tapno, masimple lang tibiyag mo. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Makamulitan. Agpaspasara ka ngagsapol iti donor para ka ni Sofia. At ay doon ko check. Musta ka, Gabriel? Pa, Mike, anyat kukuhan dito eh. Naggasat ka mo tanya. Agasam, tadwa babay ti agayat ka. Ure amo ni Bella nga at asawa mo. Saan nakalata ang maadaywan? Tanda anak yun ang itali ka na kayo. Mike agdardarasak. Napatag titunggal segundo itibiyag ti asawak. Sigurado itan nga amon una kang umita asawa ma. Ha? Mike, di mo ipaturong kanyak ti paltog mo. Among kadaan na bayagan nga gayatak ka ni Bella. Ngamgapukan ka, iso at dinak pulos maayat. Numapukaw ka na. Awanan ti rason tapno dinak maayat ni Bella. Ay! Saan? Di mo ipaturong ti pagtugmag ni Gabriel! Pumanaw ka dita, Bella. Di mo asit ganda ita lalaki. Numapukaw unday ta. Awanan ti parikot mo. Sumardeng kamot tin nagpakpakamartir kin ko na. May bawing tumot ti panagayat mo kanyak. Sana masayang dagiti panahon nga impapaay ko kan kagapulangi ti dayta tao. Ibabam ti paltog mo, Mike. Mike, saan pangasim? Saan ka asyam ni Gabriel? Pukaw mo kung dayta tao. Ella! Ha! Bella! Bella! Sana para kang katipala ti paltog ko. Bella! Ayok ka! Hi. Good morning. Anya ka kadi. Kabaala kon ti bagik. Napigsa akon. Saanon ang masapol nga ihag mo ti kanak dito'y silid? Kaya't kala nga pagserbihan, Sofia. Agyaman na, Gabriel. Sipod na kapuutak. Kalpasan ti heart transplant operation ana isayang kat kanya. Kanayon mo tan ti panangas asikasom kanya. Di nakpay pinampanawan apulos. Impamaysam ti atensyon mo kanya. Sofia. Uwan gayam. Kaya't ko ti mapanidya Campo Santo. Anya ti aramido mi jay? Kaya't ko na ang asarong karantin na kaitanuman ti donor ko. Sofia? No saan agapukan kwa na. Nalabit nga uray siya katadaak mo tan ang nakatanom iji Campo Santo. Sigurado ka kadi. Ang mga no di mo pa'y kabaylan. Kabaalakon, Gabriel. Nasurok mo tan ang 2 bulan manipod day di pa nakaoperak. Ay, sige nga rat. Mangan ka pa nga muna.
Kalpasan na, sarong karanta ti tanem, ti donor mo, ijay kampusanto. Umay ka, Sofia. Dayta banda ti nakaita naman ti donor mo. Dayta. Ha? Maria Arabella Santillana. Dayta ti si bubukil anagan ti heart donor mo. Dayta ti si bubukal anagan, ti inya dayo ti amak, akasingin ko. Nga isumat ti donor mo. Anya, aawanan ti kasingin ko. Ni Maria Arabella, akasingin mo. Ken ni Bella nga ina ti anak ko. Ket maysa. Anya, saan apod no data? Gabriel, di na kumamot ang awan na kasta. Saan apod no dagiti bagbagama? Pudno imbaga ni Gabriel, Maria Sofia. Sa siyak ti amayo, kini Arabella. Anya, no kasta? Sika, ti amak anang baybay akada kami iti inak. Sika ti amak anang abandon akada kami. Tanang ikabalay ka iti sabali a babae. Nagbidot ka, anak ko. Nagbidot ka. Pamadaki sa amin day di lola ng Australia. Dagiti na imulay ti panunot mo. Gaputa, saan nakakayat para iti inam. Anya, Bak na nga pamilya, ti nagtaudan ti inam. Ada kayat day di lola maparay ti inam. Yan, insikog na kayo idin, tinayo. Saan kayo nagkarapro pangagsingin? Tayo malakanyak ni Arabella. Idin tuta, imalakam matitiday di inam. Morena ka kat mestiza ni Arabella. Itidinam kanyak ni Arabella. Sakbay nga, inadayo na kayo ni Doña Australia. Nang namnamati nayo, nga kikita tayo. Isu anak ulit anang tadkin ni Arabella kanyak. Ingam, saan kami na nagkita? Manipod na ginauli, apan nakikita ka na kayo. kaputa nagsakit kay di mami di Amerika. Kat nasapak, ana ulila iti ina. Imbas agapsap na iti lola iti panunot ko. Asa anak, anapatag ka na kayo. Saan po na italak ko? Saan? Ipatpatag kayo unay-unay ng anak ko. Indul-dul ko na ito kuntas ni Arabella. Taday pilaeng, pakalaglag ipagkal ka. Akasingin na. Dahil ito'y matikwintas mo. Yan napidot ko. Hindi na po ikaw tipot mo. Ipatpatag ka unay anak ko. Anyan, katukat, pan nakakitak manen kan ka. Pan nakapukaw kumati, kasingin mo.
ko. Nagpayakin ang arapan ko na ito ganito. Arakap ka manan. Sofia. Pagkawanandag, nung inurgura kayo, tatang. Pagkawanandag. Awan na si manap ko. Awan. Takas kanyak. Biktima ka lain. Anak ko. Denggem ti mao di balikas. Day di Arabella. Para ka, Sofia. Kini daw na nga i-record ko. Sakbay ang nagsat. Ti angas na ititakyag ko. Gabriel, In-record ko iti cellphone ko. Sofia. Pagkawananak. Iti. Panang pasakit ko kan ka. Pagkawananak. Iti nagpasulakan ka. Italag ko kan. Di pusok. Ama italali. Di tapusom. Di kagtanag. Tagpada. Dilinaon. Dakiti puso ta. Marignam lata. Di panagayat mo. Kini Gabriel. Kan pamatag mo iti amata kat sapay kuma tadi mulapdan ti pusom itana mangipatag iti anak ko tadakkel di inukuparan na iti pusok apusom itan marignam di pa nangipatag mo kadakwat iti tunggal piti di pusok nga atan iti barukong mo dari kagayak di panagragsak mo kapsat ko patag ka unay Sofia pagkawananak nukurang pa'y tibyak ko agkatukan tinagpasulakan ka kayan ko na asyak di hamon una hamabukaw ni Gabriel tasigurado aday di makaparagsakan ka pagkibaga iti anak ko nga ipatpatag ko unay kada oray aw anak ko
Talinaad lata. Iti pusok. Dita. Barukong. Gabriel. Nagsatiangas na. Bayat ti panang record na. Kadang itibilin na. Arabella. Ikadik. No sino nagitipat patag mo. Ang talinaan na dito'y puso. Nga daita dito'y barukong ko. Saan ka na may sinakanyag? Ako si tinapasamak, hindi babasita. Tagtalinaanan dito'y barukong ko. Naging gay ti maudi nga angas ko. Daddy? Tita Sofia? Mapana ko ni tayan ni Lolo. Anak, Ryan? Umay ka man, anak. Ara ko pam ni Mami. Ha? Tita Sofia? Awanan ni Mami? Ada, anak. Ada ni Mami. Andalaan dito'y parokong ko. Ha? Puso na. Ti agpit-pitikit ibarukong ko. Iso asahan na napukaw ni Mami. Tita? Mami, anak. Mami, tiyawag mo kanyak. Manipod ita. Tasyakon ti Mami. Ha? Mami? Andan ti Mami? Anak ko. Nagmayat ka, yamariknaan ti arakop mo. Mami? Baragsa ka naglaunay, iti makikita ka na kayo. Ngem, amo, nakarkaroon na naragsak ni Arabella no sa dinumantayan na ita. Ta saan na nasayang ti sakripisyo na, timbati na pakalaglagipan tayo kang kuwana, iti ipapanaw na. Nagsaya at unay ti Diyos. Tauray, nakarikna tayo iti saan kan liday kadagiti pasama. Nalagan mo't ti baro kong tayo mangsango iti baro ngagsapa, babaan iti panagturay ti ayat kadagiti puspuso tayo. Time mo na nga inayat na tayo ni Apo Diyos, iswa nakarik na tayo mo't iti pamateg at pinarswana. Dagiti Proverbio, Kapitulo 10 iti versikulo 9, sikat ti agplano, ngem ti apo ti mangiturong kadagiti aramid mo. Umuna Ahwan, Kapitulo 4, versikulo 10 agayat tayo agsipud ta imuna nga inayat na tayo ti Dios. Umuna Ahwan, Kapitulo 3, iti versikulo 18. Anak ko, saan tayo kumang agayat babaan iti sao, wenno sarita laeng. Ipatag tayo ket di ti pudno a panagayat babaan iti aramid. Pagsarmingan. Sound effects JR. Musika JD. Script kan iti direksyon ni Jovi Tupais. Isagsagot kada kayo ti Lady Elle Productions kan Lady Elle Channel. Agyaman kami iti ingkay
panang tarabay, naimbag nga oras yu amin. Thank you so much, kadrama! No magustuhan nyo nagkitidramas tayo, like, share, and subscribe to Lady Elle YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!